Bio sam u pravu, a i Jaguar di Sol je živ, ali bio sam u pravu. Što se tiče Vegapunkovog Delofruta, Vegapunk kaže da je promašaj, ali za sad nismo vidjeli ništa toga. Zapravo je skoro savršena kopija Kaidovog voća, samo što je roze. Voleo bi kad upoznamo Vegapunka, da ga neko pita zašto je taj Delofrut neuspješan, a ona to da kaže roze. Jaguar di Sol je živ, izgleda Aokiji zaštitio Sola od Buster Calla tako što ga je zaletio, a on se kasnije otopio zbog vatre koja je malo progutala cijelo ostrvo. To znači da je on najverovatnije čovjek označen plamenom kojeg je Kid pomenuo, zato što ta osoba zna tajnu poneglifa, a Sol je bio na ostrvu gdje se nalaze jedini ljudi koji mogu da čitaju poneglyfe, a da nisu izvano. Još jedna lepa stvar jeste kako su svi ljudi sa Ohare uzimali i bacali sve knjige na sigurno mjesto kako Buster Call ne bi stigao do tih knjiga i tako bi njihovo znanje zauvek živelo. Izgleda su svi bili na Ohari. Divovi, da uzmu knjige, Vegapunk, Dragon, još nam fali Oden samo i Shiki. Saznali smo da Vegapunk ima Delofrut. Ime tog Delofruta je jedno od najboljih koje sam ikad čuo. Nomi 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 ili Brain Fruit. Dopušta mu da ima beskonačan prostor za informacije, ali mu glava zato beskonačno raste. Pa je našao soluciju. Punk Records je mjesto na kom se nalazi njegov mozak. On je odstranio gornji deo svoje glave i podesio Punk Records tako da šalje informacije na antenu koju sad ima na glavi. Čuo sam da dosta ljudi ne voli njegov dizajn, ali po meni je u redu. Očigledno je da je njegova inspiracija Einstein na One Piece način. Glava je u redu, telo izgleda malo čudno, ali jezik jeste malo preteran, mogao biti manji. Svi Vegapunkovi su povezani preko Punk Recordsa i oni moraju da budu povezani jednom dnevno kako bi mogli da dele svoje znanje međusobno. Dve posljednje, ali jako bitne stvari. Teško je raditi 2 chaptera odjednom, ali nisam mogao ranije. Ovaj ogroman robot ovdje. Da, on se popeo na vrh Maridžua i pokušao da ga uništi. Srećom ili nesrećom, zavisi s koje strane gledaš, ponestalo mu je snage pa nije uspeo. Pošto je robot iz Ancient Kingdoma, ja mislim da mu je misija bila ili da uništi čitav Maridžua, ili da napadne Imua, ili samo da spasi ogroman Straw Hat koji se tamo nalazi. I posljednja je da je CP0 konačno stigao na Egghead Island sa Seraphine Kumom, pa je Shaka aktivirao proces za odbranu. Pa je originalni Kuma sam krenuo ka Egghead Islandu. Trenutno je na Ivankovom ostrvu, skroz na početku Grand Line-a, sa ostalim revolucionarima. Vidjeli smo njihove maske, kako ova maska mi se sviđa, a ostale su onako. Tek sam sad skotao da ptica nosi masku. To je najbolja maska. I to je to, nema ništa specijalno da se desilo, a da ja namjerno ne želim to da kažem zbog nekog komičnog efekta. Vegapunk hoće da uđe u Straw Hatove! Imamo novog Straw Hata u posadi! Neće, ali ne. Mrštamo, tako je Yamato trebala da uđe pa ništa od toga. Vegapunk govori kako će umreti, a CP0 dolazi po njega, izgleda da je mislio na to. I verovatno će Straw Hatovi braniti Vegapunka, ali sam dosta siguran da ako ništa Punk Records će biti uništen i Vegapunkovi će biti na slobodi. I više neće biti podjednaki pošto nisu povezani više na Punk Records i živeću u različitim uslovima. Što se tiče ovoga što sam bio u pravu, drago me što je onako reagovao kad je čuo da je roze. I naravno da nisam prva osoba koja je rekla da će tako Vegapunk reagovati i da je to razlog zašto Delofrut nije savršen. Mnogi misle da su sve teorije koje ja kažem 100% moje. Pokušavam da većina bude samo moje mišljenje, ali ako sam čuo neku jako popularnu teoriju koju ljudi vole, ja ću je pomenuti. Za sve što se dešava ja predviđam 2 stvari. Da Egghead Island neće dugo opstati i da moramo otići u Elbaf. Znam da postoje do sad 1000 teorija, idemo u Elbaf, ali sada Usopp, Robin i Luffy imaju razlog da idu tamo. I možda ono što su ljudi iz Ohare sačuvali bude ključ do Laugh Tale-a i One Piece-a. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i pritisnite zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad izbacim novi video ili stream. Možete me zapratiti na Instagramu i pridružite se Discordu, kog sam renovirao skoro, mislim da izgleda lepo, ali nećete moći vidjeti dok ne uđete.